Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşanın heja, şevab khair, bernama Rojava Civake dest pekir. Arasti Drojava Türkiye'de bir tane mesele heye le Erda Suri le İdlib'e hember leşkerin Türkiye eriş hata rastgerin u dve erişe de sivçar insan sivçar leşker hayata xwe hunda kirin. Temaşavanê nêja ser vê meseleyê de arastî gelek sewal hene em îşev bipirsin. Ev mesele derxist rastê ku mesela Sûrî, herba Sûrî pir serê Türkiye değişine. Türkiye xwe nêztirî Rusya didît. Ev jî dide nîşandan ku ji Rûs jî dostek hevalek çênabe. Çawakuj Amerika şeyne bu, ji Avrupa şeyne bu, ji Rusya dostaniyek nayhevi kirin. Liheladın temaşavanın heja mesela penaberan heye, mülteciyan heye, evji gerek sere Türkiye değişine, levra seriya 4 milyon insana da Türkiye hatta naha xoyid ke, kesin nezi 2 milyon insan ji hela İdlib'e berbe sinore Türkiye'ten, Türkiye hatta naha naxasım devletin Avrupa piştkiri dixwast, destek dixwast, beli ev piştkiri u ev sozdayı nehatçı Türkiye pişti ve erişe edi veki ku tabira ku em dibêjin zmanê Kurdî kêr gişte hestî û rêl penabera jî vekir ya Avrupa vekir wekî ku me got gelek sewal hene mê pirsin îşev ji mêvanên xwe em mêvanên xwe jî taxtîmî we bikin. Nureddin Koseri mumxiratin serçavara hatın. Xuda jo razı bin inşallah. U Abdullah Qaban serçavara hatın. Allah xeyr ede ben xuda jo razı bin inşallah. Ki jwet xwaze dest pê bikem. Kerem kin. Arastî êrişên rejima Esad em dibêjin li dijî Tirkiye belê ne êrişên rejima Esad tenê ne. Em pêşî meselê wiha piştî ji paş vebînin em çawa hatin vê rojê Türkiye li İdlib'e çi dixwaze bike yan jî mesela İdlib'e çi ye em pêşî vêya ve bikin paşê me vê êrişa dawiyê xeber bidin inşallah. Yani rastî mesela İdlib'e pir dedi dibe ve avê hîn jî bibe hatta merekarî bi hatiye yani dawiya pirskirêka Sûrî herî mezin îro belkî çend hefte berê dîs me behs kiribû me got herba dawîn wê İdlibê çê bibe wê bê bala me vî şeklî şirove kiribûn li ser wê. Yani herba Sûriye em ê bin 2011 îro heta dest pê kiriye beriya wê jî texmîna mere de got di İdlibê de heqûs muxalîf ketine hundirê wê şêlkê di rejim vê naxwaze şêlkê di Esed naxwaze şêlkê di İran naxwaze şêhêla di Tirkî ji bo hem penabera ji bo koçbera 4 milyon insan gid hundirê Tirkî'den barek li ser pişta wê bû ev 2 milyonê dijî nêzik sînorê Tirkî bûn mere texmîn dikir yani herba paşî divê hundirê veya debe. Fakat mere digo belkî bi zimankî diplomatik gemşêr dibêjin Astana hebû, Soçî hebû, Cenewre hebû divê derade Rusya têkiliyê we û Tirkî û İranê çê dibûn mere digo belkî ev mesela İdlibê jî di qalibkî de bi rûnişkirin bidin. Heta mere digo belkî yani di hikûmeta Sûrî pêş de di hundirê İdlibê de gîro muxalîf gitob bûbûn mere digo divê derade nikî wan jî hundirê wê de bû fakat maalesef birayê Fatih noxta gîro em hatine nêzîka ev çend mehayê dewam dike vê tişta êrîşa dawî û sê heb eskerê Tirkî hatin kuştin bu 34 heb dim qevê dawiyekî dijî hat kuştin netîca tiştê mere texmîn dikir bi diplomatik ve bimeşînin ew netîce nehat encamê derneket holê fakat divê derade di mesela İdlibê de tiştin bala mı kişandin yani duvarê eskerî de tiştin bala mı kişandin bilhassa de êrîşa vê dawiyê de di mesela aboriyê de tiştin bala mı dikişînin de ara Tirkiye û Rusya de têkiliye wan ev 4 salin di mesela aboriyê de ticaretê de o şehirkê jî wek biska me behs kir di mesela diplomatikê de ka veya wê li Kûderê bisekîn masel Kûderê ma Soçî û Astana heqeten bû bihar
evya balam kişan. Fakat beri ez vana bebejim duvarı eskeri de irodi İdlib'e de şey ev çend meheg vi şekli perskirekadır nabina Türkiye u Suriye u İran u Türkiye'de İdlib berdavamdaki pişti ve operasyonu pe ve duvarı eskeriye de tiştik balam kişan. Malume vaye Hulusi Akar beyanatı da. Govakta aslında gava gero eriş celle Türkiye bunun askeri gomme o Rusya tevde koordine kirbu. Yani de sahide tişta tevde hazır kirbu. Ve bir bala beyanatı bir rengi da bu. Yani hakikaten askeri Rusya o Türkiye gidwe derade eve koordinasyonu geçe kirbun o ev erişa gel askeri Türkiye geçe bu eviyat aklemere Rusya ya da bir rejimleri keminikli ber Türkiye dani bun. Çünkü malume veye 12 hab üsse Türkiye vakta pişti erişle çevupe ve dorave gış hatı bu koç yani peçandın. Hatı bu pe ana düse habje derxastin nahab hint eden dve tehlikede Türkiye kine ana takviya bir rengitke. Yani askeri gidişini ya da o sihaye gemde ekran avledinlerin eriş atken aslında bu ve tehlike bertaraf bakın. Hemen nokta akık. Adı da abalamdı. Şimdi malume ve döndüre Suriye'de yani hava kısmı yani jor şu Türkiye'de girti yani ne kadar tarih olarak servi. Yani de fermiyetiye meregelle binere Türkiye tarih ve ne kadar rakser olvedera ilişki baka. Hatta Türkiye normalde ama ben ilişki tarih olarak vedera Rusya به S-400 euro de desteği hatta 500 de desteği hani bu bana kare ilişki lübe bake. Peki Türkiye liger ve kadah buna yasak buna an bebejin tünleri bir sihaya dere lübe dera erişad ki ekranad ve veya da zayat ne pirmezin dedi fakat neşhela Rusya'dı neşhela rejimede ev tişte kadahayı kesi kala ve anakı. Yani evvacı burası hele pır bağlamakşan yani hakikaten Türkiye gana tiyara gırak rana ve dera iştegalya meya servan erişanı ve vişkli var. Ve bu da Türkiye helal kir ev işte dvi varidi fakat sihaya ev vazifa tiyarat ki dvi helacı de bağlamakşan Asyacı du hela yani vari eskeri de pişti ev erişavpe ve ev üsse Türkiye ki 12 habun ana ne hab hindi tehlikedene ve bir şekli evlehikirna veya yani mutabakat çenebe Türkiye ve Çigave baveci ki Rusya dbeje beyanada dugo ev tişte Türkiye eriş lehati kirin negde ev ceg emu Türkiye li ser mutabakat kirbun li dora üssa şvi dera derketi bun ihlal kirbun şu bu ve erişatı bu kirin ve veyajı vak çijer dbejin yani demejyadı vak soru işareti jerde gotin bir şekilde sekin. Bale yani hinek sual he cevabı xo neditine arastı. Yani rast ev eriş Rusya hatekirin ne hatekirin yani Türkiye'li diji ve erişi Rusya leşkeri Rusya kir nekir yani nel gori beyanatın fermi bele gorhinek beyanata ev her du meseleci rastın yani Rusya jid ve erişede xadipaye u Türkiye jid cevaba Rusya daye evvel dere ki ke Nurettin win ve erişe çava duxaynin yani carna erişin ve ha buçuk dubun yek do leşkeri Türkiye hayata xohandat kirin Türkiye cevap da lebelelwe agribestiye per zede ne daha dikkat kirin jedisa henek sakini hebu yani duye heremida Türkiye ve Rusya belki navxada henek tişta haber da ev koordinasyon merkezi küdüjerat vejin yani ev koordinasyonu kudnav hevde ayar kirbun le embejin mukatebun u henek gave xo davetin beli bicareki çubu siyuse insan siyuse leşkere Türkiye erişwan hata kirin u hayata xwenda kirin li gor ev teşmani rastî êvara govê ev êrişa rejima Sûrî li ser leşkerê Tirka bê kirin di temamê televizyonê Tirkiyê bername wan li ser vê nabû ew muddetê got Tirkî dair rejima Sûrî ki gotu hetanî paşiya Sibatê gerek askerê rejima Sûrî ji nava sînorê İdlibê derkevin 12 kilometre dûr bikevin. Belê beyanat te kısa ji hebû. Ji xwe li astana ev li hev hatin hatibû kirin.
rejime jî ev kabul kirbû, Rûsa jî ev kabul kirbû, Tirkiye jî û Îranê jî ev kabul kiribûn. Ama car car ve gogot ihlal çêdibûn. Tirka Rus sucdar dikirin, digo ew wezifa xwe nakin, ew garantörü rejima Sûrînê gerek nehêlin got Sûrî van ihlala bike, van qaçaxa bike. Sûrî jî ke Rus jî ke car car digo Tirkî wezifa xwe got wê danîbû ser milê xwe wê warê digo wê çek û silahê li gor peyva wan terora ji wan bisîn û wê dira huzûrê bî û ji ber wê êrîş neyên aliyê rejimê vê îşê xwe bicih nayîne, vê wezifa xwe nikare bicih bîne. Em jî ke mecbûrin, yani sernavê rejima Sûrî dibêjin, em jî mecbûrin terorîsta ji nav erda xwe derxînin. Werê digotin. Hema a herî muhim ev êrîşa got werê li ser leşkerê Tirka kirin û gelek jê heyata wan ji dest çû. Ez ê belkî bersivek bû ji bo vê ultimatum wa Tirkî got dabû rejimê got tu hetanî paşiya sibatê gerek tu derkev here tu dernekeve ez zanim ez ê çi bikim. Yani ez ê dest bi zorê te derxînim ji wê dirahanê. Tevî hincikê li ser vê iddiaya xwe yê hikûmeta Tirkî li gorî xwe jî ke hencetê wê hene heqlî li gorî xwe. İcarê berî got meh xelas be ew roj jê wê bên roja paşî adeta bersiva xwe da rejima Sûrî got ez erdê xwe li gorî xwe diparêzim winkîne ewînê min ji nav erdê min derxînin adeta bi vî rengehanê cewabek bersivek werê xeddar şiddetlî dayê. Yani got êdî tu bêminnet ez bêminnetim ka hela bê Xwedê da diyakê ta bikeve hanê muheqqeq ne bi quvveta Sûriyê. Lewra herkes zane tevê medya civakî a dünyayê giştî ki vê qebûl dike got leşkeriya Sûrî qabiliyeta ve ji vê hereketa hanê re tuneyî. û leşkerê wê jî hev qeysa tunê got vî karê hanê bike. Di istihbarata Rusyayê bi leşkerê hinek vanê dinê got anha dibin emrê rejima Sûrî de hereket dikin. Êdî navê an kî dibin çi dibin beraber bin ewin. Bu an leşkerana ji xwe dorpêç kirî dora wê dirahanê û bi istihbarata rejima Rûsa belkî jî ke bi jetê wan jî ke ev îşê hanê kiriye. Ama îro ji bona hincikê herba vekaletê didome belkî yani bayraqa Rusya li ser çika teyara Rus bayraqa Sûrî li ser teyara Rus xistibin û bi pîlotê Rus vî îşê hanê bikin ve tabiî yani ji wan tê hêvî kirin. Ev bersivek bû da Tirkî got yani ez li ser erda xwe û ez naçim ji min re soçî jî ke ne migirê nade û mutabaqeta Adana got Tirkî hîn bêtir dibe ez li ser vî temelê hanê ketim wê dirahanê. Lewra mutabaqeta Adana çi dibêje heger ji sînorê Sûrî tehlikak bê û rejima Sûrî nikar wê tehlikê berteref bike tehlikak bê Tirkî hudûdê Tirkî têkev xeterê ez ê têkevin wê dirahanê wê xeterahanê wê tehlikahanê ji holê rakim. Bi vê hincetê bi vê temelê hanê vê bingehê ketî Sûrî û yek dinê jî ke jê mezintir ki di hundirê vê çarjovê de îdîsa jî mültecî bi hezara sed hezara mültecî tên Tirkî Tirkî divê êdî quvweta min tuneyê ez nikarim vê nabigirim û hîn jî ke hûn tînin ji xeyrî veya îcarê li ser ekrana jî ke wîjdan jî dixe dewrê û heqîqeten jî werê rastî yanî bi daha kes rojê bi bombê rejima Esed وحشیانه تین کشتن تین شهید کردن دبن خانی وان دمینه باجار و محله ل باجاره ل ادلیبه ل شامل حلب تو دره نهشتنه کی دره انسانه کی ببینی یا تا حنجته کی ببین به ودرهانه ترور لی هی لگورخه بمباکی گو محله کی خراد کش بو انسانه کی داوی جو ودرهانه حقیقتا وحشتک مزنه planaya Türkiye jviri pedami gavak dinlesteriye haber bidin beli rast emedi tekiliya Türkiye ve Rusya haber bidin. Yani edi Türkiye arasti prejaral serve meselesi mesela Suriye lehember Rusya nermdi daberi. Yani oha levra Rusya rast destekti de Esed u Türkiye'ci şu düşmeni Esed'e yani jvan katı ama tev Esed embejin be erişen Esed dene kirin lebele navbera Türkiye ve Rusya xara nebu bu hatta naha ve ki kum go nermde daberi edi
تأكيدية تركيا وروسيا جور بيدا ويتشابه إيرو أردوغان قوم بياناتاوي من تماشكر قوم بوتين را قوت يش بيشيا ما دركبن يعني بيشيا ما ذاكن يعني قالوا روسيا ويتشابه بيشيا تركيا بك يعني جي سر أردا سوري جويقا بيدا ممكن كو دیسا ری کانال دیالوگی ناو ترکیه و روسیه دا ببین. Yani براستی پشتی پازده تیرمه هی yani پشتی او خواستن او darbe گچه بو پیو او لپاش darbe گ امریکا راستا گ سکنی آلی کارتی دا او پیو پشتی وی تاریخ او پیو ترکی پولیتیکاک وقت آنی زمان نرم politika xwenezîkî Rusya bike şwê tarîxê û heta îro meşand. Heta beriya wê wê bê balawe te ara wexta Rusya û Tirkiye û mesele ara wan de hebû di wê derade ew tiştana jî hatin şibîrkirin. Piştî wê di vê 4 sala de di vê 5 sala de gelek têkiliye wanî aborî çêbûn ê ticarî çêbûn. Yani belki merhaba paşya vana, netice vana S-400 400 emşer dibejin. Hatta hat nokta kur Türkiye patriota goznamat Kırım yani ev tekilya veya Amerika politika Türkiye'de ara Rusya ve Amerika'da pişti bazı tirmehi bi tamamı hat guherandın. Ko berbe Rusya'da. Şiber zaten de Rusya de Suriye'de şiber ev nezik buna Türkiye o Rusya merediko belki de ser Suriye'de encamık jederkeve. Yani lüvedera Amerika khost Suriye kısmın derni ve de ser PYD be dest beke evanet hat hasabe Türkiye net hat hasabe Rusya ji net hat hasabe rejim ji ve net hat hasabe İran ji dvi varide zaten anam bahsa Soçiyet ya sanayetken aslında ev tekiliye vani per dvi varide basu fakat İro netice gem hatini o piştivan erişana o vak maanaji ani zaman devam peş paş erişana de yani tamamı medya eşidi beji tamam nav rejimeye fakat koordinat ki Rusya'ya ama ben teknik Türkiye ve Rusya çebe beji ve çok asi pev baver ben ve çok asi liser ve mutabakatı yani ve garibin gava bavejin de emniyet edi beri ana bir hafta ki bu ve balava çıgot Putin و Erdoğan bir telefonu piştik pevştağını peve beyanat bir rengi hatı bu. Bu ev mutabakata Soçi em bu yaf hatını geredan yani veya de sahet gerek bir cam be. Fakat pişti bir çandra ev erişa bu. Şiber veji meret tahmin dike Türkiye gave baveje liser masi hatta de sahet ne bine bir Fatih bu rengi baveriya Türkiye ya da Rusya ev باوریا وانی گد نابینا وانده گ سوزدن و درا مر belki de encam edi ve anabini. Fakat tişkidi bir Fatih balamedik şine iro duro sero nizam balavacı kişan beyanatı Amerika derdi Kevin meydanı. Yani divan tekil yanadı. Amerika çi beje em le paş müttefike xwe Türkiye em li ser Türkiye kabul nakin. Hatta do diz beyanatından digo em li ser ana hesap kitkin em dixwazin em hinek silah şu Türkiye bişinin. Beyanat mı bir rengi Amerika'da. Yani et sanki paş yani bazı tirme hetüneye sanki em bejin ev erişe gid arfrinedi ev askeriye gahatı bun kuştun ek mesela Ali Karti gidda pe bitral silah dişanın ve ne Amerika be hedi ev tişte gita bahs kir gid Türkiye ki xwenezî ki Rusya kir bu ve net hat hesabı ve Amerika jidve derad dixwazı ve pe istimal ve Türkiye bikşini helaxa Türkiye birasti gerek hem Rusya hem de Amerika siyaseta le hembervi de Suriye demeşinin pır xoşik bixwine o siyasetik ser bixwe bimeşine ki işte diplomatik o kanata xwez dibêjim di roje pêşte di ara Rusya û Türkiye ve diyalogni nerm çêbibin fakat van diyalogini nerm belki li sahê qismî olarak rê bidijî fakat duwarê bawerbûnê de evana wek bere tam bi hev bawer nabêjin li gor wê ve gava bavêjin. Belê kêkî Nurettin hûn jî serê meselê çi dixwazin bêjin ser têkiliya Rusya û Türkiye lewra Türkiye demek dirêje ji xwe bi Amerîka re di em bêjin
مناقشه دایه و دوری امریکا کتیه یعنی حتی هنک جارا دهات حدی و اوی که ترکیه شو امریکا امبارگو دا سر ترکیه هنک مثلا دا ترکیه جی جواب خود دا سر پی خود سکنی نه امریکا ویج بیراد که نه ترکیه ویج بیراد که و اوروپا جی پرجارا بیشن خاینتی ترکیه را کر ترکیه ریکی روجهلات دیت یعنی دوی ده او ریا کو چیکر و ایرو سر پی خود سکنه ترکیه جوی ممنون بوی آراستی جویگا پیدا وی انجی با ریا خود کار به و کارینه یانجی چارک چه جرا لازمه سر به مسئله ده براستی چاره ترکی نه پر زحمته yani heye ne götürneyi ev jike peşi hakikaten ev nexoşiyane hane giş ev harbe hane giş ev verem u kanser nexoşiyek ve kanseri edi her der beladı be jiçi çedi be bingehe ve çi bingehe ve be adalete go Türkiye u devleti edin ve Suriye ve ev devleti arama İslami gemdi bejin evana giş adaleti دناف ملتي خد ناف قالي خد ناف خلقي خد تأسيس ناكن وقت فان دولتي اي بريا خو يعني حكومتي بريا خو دولتي في شكل إدارة كن هنا جي أري هناك تشتك جهرتنا أما هين بنجها دولتي بريجي يعني أو دولتا جو خاش برستا أو دولتا جو ايجو الدنيا ايرو سيستما دنياي بدست خسن و اداره دکن و انا دولتن چوال عالم اسلامی چی کربون ساز کربون aynen و انا سروان تملان الوان تمشین وان دولتی خو yani اگر ترکی غریبایا پیشی پرزگریکا ناوا خود حال بکرایا بگوتا اف پرزگریکا کرد قل تركي هي عيني برسكريك لإيران وتركي لسوريا جكي هي لعراق جكي هي عراق إيروش بوشت في حالة هاني دي نجبو صدام هجومي كويتي كرودور في شكلي بو أو جكي بلانك جوانا بو يعني بحرك وجكي تيد هي أما باياوي قشنا أذى بينجي صالي بملتي خوار حرب كري ملتي ويجي البرا بو بكرمان جويد رغانير تم منفعت وحقي وان ندايوان سوريا هكذا دقل وانا ملتي خويدين جكي تشيكرن تركي جكي عيني دوي واردي ايرو بشتا تركي هاگر کار بالسر نگه خبسن کی آنها کار سر بسکنه اما حتی چقدر سوی کار بدو مینی به آنه ابیا شپلیه yani سبهی تركي امريكا بتجيكي آريكاريا خو نشاني تركي بدو تركي جر سري خو درخين داخين ديسا و بير تيكليه خو بمشين وكبري او جكيش بنيد كار مثلا وان الريخسن örgüte god nav Türkiye'de çekirin vak FETÖ'yü vak PKK'yı vak vanedine vak PYD'yi li Suri kare derhal emreki bir vana be edi vayim ev khis gafleti un rabit sarxa jpişta Türkiye xanjar beke avana jçi çedibin jbi adaleti be hukukiyat Türkiye bu xaç çedibin nega Amerika vardı Amerika şu şeytan işi fitneyi Rusya ki aynı şeytan işi fitneyi تبشتاخ بوانجري تبي أزي دولتك وكوا ونلو فيه لك أزلي لك أما بهفدور لسر حقي وعدالتي تجارتي بكن يا هو تمام حقي بسر حقي وعدالتي إشتا فرمانا بهفدور بيمانا دينن و سوري راس بكن فرد راس بكن نظام شو بكن أريوي بوراء بكن أما محقق بنير نجيتا بكولن إجبار برسكريك قش فيد رهاني دردك هذا يعني تركيرو بقوتها خو باور بويه چند هبچک و سلاحش خور چه کرنه کارل سر نگاه خو بسکنه اول سر سکنه درجه که حقیقتا و القارشی امریکا جی و القارشی روسیا جی که وان هجومان پاشی جی نشاندا کاری و سر نگاه خو بهله اما هین پشتاوی کله gerek پیشی وگر ناف خو حال بکه veya حال بکه و چاقه اوانیدنی yani dünya güç و گود دینما آکیز دینما عثمانی دو هفت دوله جهان جی که بین و چخه نکارن ملته کی گو خو بخو دولتها خو امین به نکارن و مغلوب بکن تکلیه روسیا و ترکیه و چابن تکلیه وان شغل سر منفعتینه yani اری ترکیه صافه دبی وای مدافع امریکا بردار لورا امریکا خاینتی مرد که هر دری هدی از مسافه که تخ مرتا خویج بنا گذران نیمه از ترکیه به روسیا نزدیک بیم اما روسیا جگه عین امریکایی yani yekli yali dünyaya yekli viyali dünyaya her düzke de sömürüye de de xun ve xarine de de zulme de de hile pilad biraya hevdune
dünyayı wan hevdu parkiri yani hinci waretkin yani Amerika jeki gonu karpe Rusya da khoydra Rusya da jeki gonu karpe Amerika da khoydra behvdur tekiliyat ki behvdur hevkari edikin ki dünyayı bakın de parça se parça herkes çıkar bir şey edine bistine. Tekli Türkiye Rusya kel ser menfaatini ama Rusya Türkiye gelek menfaata bedest xine. Nehav ev S-400 و ev پیمانه گو مثلا وی به نوکلیر سانترالش ترکیه چه بکه بنا $1,000,000 آنه دیگه $1,000,000,000 و روسیه جی که حقیقتا وقتا گو امریکا دورپیچ امبارگویا دانی بوسر حقیقتا در حاله که نخ باشته بود هنجی که وره یعنی هلا گو پترول فیاتی هم که دا کرد دیسا امری سعودی و بحرین ورد بکه امریکا و فیاتی پترول دیسا دا کرد ویدا دو دیسا روسیه جی که ضرره بکه و ایران جی ضرره بکه ای گو پترول در هنگی شوی ضرره بکه بله و چاقه روسیه دیسا محتاجی ترکی غیر وانا غازا خود سر ترکی ر ناو ارده ترکی ر و بفروش اروپا و بفروش چین و بفروش ورد یعنی گلک چقیسی ترکی خود محتاج خود کرد اوجی که محتاجی ترکی بوی جبر ویا روسیا تکلیه خو جبونا ادلیب تنه بروس بترکار خراناکه دربه خلید خان هبوی وقت سطرانج ادلیب دبی از دربا که لیخ هلا به بترس پاش فکر دگاوا یان و نگر وقتا گودنر درباش دربا به شدتتر لویکت دبی تمام وره میدی سافگر سر مساخوی سوچی بله شخص ترکی جی فینا دخوازه از یقین ناکم جبونا وان منفعتی خوی مزن گوجی ترکی به دست خستنه و به خیره بسایه ترکی و کاری به دنیای تجارت که گازا خو گازا وان دریدنگی شابکشینه بفروشه جبر ویا به ترکی تکلیو خو tam خراناکه یعنی وقت مقصه نابره بلکه ساتران به حمله ساترانجه و جارنا بخوازه ترکی تیخه درمک نخوش. بله او چخ ام سر قرطه ترکیه خبر بدن یعنی سر به مسئله تکلیه ترکیه و روسیه یعنی سر مسئله سوریه قرطه ترکیه چه هنه یعنی پلان ترکیه و چه بین جویگا پیدا و ترکیه گاوک چه آبا بجه یعنی راست شئید لیبیه و ناکشه محقق تدجي ايدي قامويا دنياي جي او جي ليبي ايرو فكش تعويزه كبد مجبورا سبه جي وان جهادنا يقول سوريا او لا كرني وك نافيون شبو زيتين دالي وعفرين وفرد وربان وهيدي بوانا جي مجبورا تعويزه اجبر في شانسه تركي امكانات تركي جوج فيها فقر تني جو فقر شخو مال خرابيه كي جو فقر واني دجي هدي ويش دستر بله او چخ دسته ترکیه دا چی قرتنه امسروانش خبر yani براستی ترکی انا بریا می بجن 2011 وقتا اف حربا سوری دست بکر و پیو کس که تخمین ندکر که بیو نقطه فقط پشتی که ترکی که گاو آوه تو پیو که کتندره سوری و پیو وك جرابلس وك عفرين وك الباب وك بدسكرو بيفه شيرو بيفه تركي حتى دورا إدلي بيجي قد سوتشي ودا أصلا لسر اتفاق كرن أصلا أسيق تركي هاتن أبا كرن جي وك إدلي بي قسم كي تسليم تركي بكن أصلا تابلوك بفيرنجي هبون فقط نقطة قام هاتني پشتی گوان ایریشانا و بيفه که تركي بشوند وگره حقیقتا ترکیه هم پرستیژا و ادناف دنیده هم جی دو حب پرسکرکی هری مزن تم پیشیاوه یک جی آ کوچ برای گلوه درا ترکیه zaten dibe az namakarım vi bari rahilme yani 4 milyon giro dinav medene gişven 4 milyon na pe gehinki diji ben az nakarim vi bara rahilme tamamı armanca ve gvan koç berana döndüre Surid behele ciki evlehiye bihiniş bugün neyna ve Türkiye hedef Türkiye ve ayı adu daji ev insanı giderbasi hela Türkiye bin yani be hazara be 100,000 be milyona giderbas bibin yani döndüre ve anadı çukas ev Suriye mi bejin teröre gehene döndüre vandı Türkiye bir hesabaşıydı ki. Yani insan ki bu kadar gider bastı be. Anyavi yaznak yek teröristi. Dehundure Suriyeciydi. Nebdeheba. Bisedheba çeşitli örgüt hani bir Fatih. Şiber ve yekeci Türkiye ev her du tiştana gidbinu be ve dibe ez ev tabla gavun dibejin
yani وەک هەندێک سووری دەرکەوێ و یا da ew koridorajî terkawê bik dibe ez vê tiştê qebûl nakim ji bo giveya jî bi wan qebûl bike qebûlkirin bide qerta wê ya îro herî mezin malûme wê ye gavika vêtin Türkî çerkir ku ez ê deriya şivanê koçberî berê mültecî bûne hatine Türkî ez ê deriya vekim bine di hundirê du roja de di hun sînorê Yunanistan'da bi milyona nizika milyon ki yani ana bahs dikin işte fermi derbas dibe işte dibe 4000 hani dibe 24000 haben hakikaten yani gveya gwa devam bike di hundire hafta ki dehrad mahade bi milyona insan elvedera tobe elvedera devletik vek Yunanistan nikarwan nekhu hundur şberçi çünkü van kese giderin vedera nek ve herin Yunanistan tine dibe ser vedera ve derbasi Avrupa ben hatta iro ek de hundure Suriye'de alikartiya ame bejin ge Türkiye ne dikirin düşmanantiya ge Türkiye gidwe de radikirin ge silah de danwan iro giş ketine tef yani dibe şbo xode tişki bikim bırak Türkiye avan koç berana ev mülteciyana avanat hundure xodiz bigre iro tamamı Avrupa divi wari duxazi gafke bab qarta Türkiye her imezin yek jivaye lehember Avrupa lehember Avrupa'yı çünkü vakta lehember Avrupa ve qarte pe istimal dike Avrupa ji tesiru bandora xwe hem li ser rejimi hem li ser Rusya dibe yani ev tişte gittuki ki beyanatı wan goxta merlednere ne per berketli yani itlipene gerek Rusya işte tarih deyne nabe mene rejim biradeyne rasta li beyanatı Avrupa binerin dibe bırak Rusya tarih erişili idlibedike gerek daxın ardı bir şekilde beyanatı hatta Türkiye ve xwaze dibe ev saha havayı hava sahası dibe lazım qadaxa be yani lüye der teyare neyin فرق لويدر نجارن نفرن وتيارة لويدر نفرن يعني وياد خوازه هيجي دنگ جون درنك هتي اف سيستماجي دستكيت هي دست ناتو هي دست اوروبا يعني اف دولتي هندره ناتو دست وان ده هي zaten دست روسيا هي اوراد که قسمك جيجي دست امريكا هي انا لويدر اي هند بي وارد گاونا افيتي اما belki ev ihtimali ki Amerika şu bu teveccüha Türkiye gibisine ya da tekiliye ko him petir germbeke belki ev beyanataji ve bazı az ve hava kapat bakım ihtimali bir rengi jeheye fakat ihtimala permezengiş tarafı Avrupa'da ev vakte got yalnız bu kozeti düttesi Türkiye a mülteciye avani koçberin gibişini serseri Avrupacı servere ser civina milleta ser NATO'ya belki tesir keli ser Rusya bakın ev erişeli İdlib edmin lübedarete besekini yani vak artık Avrupa ve vak satrançı ki çok ozdu da sevid hep bu koza istimal bakın. Beli. Kamuya Türkiye'ci lehember ve mesele arasti neha bu yek yani Türkiye muhalefetci o tamamen unsuri Türkiye'ci operasyonu Türkiye haklıydı binin. Hatta Amerikacı, Avrupacı ne yapışkiriydi de Türkiye enek yapışkirtiya Amerika ve Avrupa haber bidin. Yani Türkiye Amerika hediye edip işte Türkiye mizdi de. Gelo Türkiye ve hem jibo Amerika hem jibo NATO ve teveccühe yani ve piştkiriye ve desteki çoğa buxayne ligora xo. Eri rast gazi bibar NATO edike. Ey NATO vere destek bidemin dibe. Bebeli emreji dizanın NATO avahiyek leşkeriye dina van devletada gave kuj NATO piştkiriti vere destek ki vere evya makule lebele gave ku Amerika vere piştkirtiya Türkiye bike evya tişteki ne makule yani ligor neriname un çava dxoynin kekin üredin. Brasi NATO Amerika bxoyi yani dibin تأثیر باندورا امریکا دی. دیشه گو امریکا نخواست ناتو نخواست نکار بخواست و ناکشکی. دیساج که وی دستورش امریکا بخواست امریکا چه بخواست و اینا بدکرن. کاری وینا بکه جبونا مثلا کوچبرا جبو اولهیا اروپا سینور اروپا قل نکن در باس اروپا نبود جبو فيها کاری هناك تأثیر باندورا لسر روسيا و سر چکی بکه لر روسيا تبي غازا خوي هري مزد پر دفروش ودراهاني دفروش اوروبا يعني اوروبا بيام تشقي حبكي غازينا كرم امي بري خو بدن جي هندني و
پرسکریک مزن روسیا درکه دواره آبوری ده اما حقیقتا gerek NATO آری ترکی بکه لی ترکی جزانگو NATO خشک به او شکلی گو ترکی دخوازه نای آری و ناکن بلکی دیسا برزانتیا امریکا و ناتو به اری تیک هفوی درهانی از لپشتاتمه امریکا شخال چه دگریا تخص زوده 10 سال بری تخص گو ترکی تیغنا و حرب سوری نوری تخص گو در دیوی هری مزن گو ترکی جی و ایران جی که هدی بچوچک بکه پرچه بکه ضعیف بکه حتی آنها ترکی نهات وی لیستکاوی نه او پیلانه وی فهم دکرن نکت وی درهانی اما ایرو شرط وگریان بون جدا بون تشت نه درکتن برین ها به 5 ساله چکو سلاحی ترکی گو ایرو کار سروان به خیراوان سایوان سر نگیو خب بسکنو ایریش بده عسکری روسیا لود را بکوجه عسکری امریکا لود را بکوجه او چه امکانه وی تو نبو آنها هایی جبر وی که ترکی دخوازه دواره دیپلماسیه ده خواه لدنیای گشی الجم قامویا دنیای گشی سردست سرفراز درخینه و از حقلیمه حق منه و آنش که گش گرک بیر آرمه بشخواه بدوی خو گوتنه اما از بری وانزان دخوازنش بوناگم پرچه بکن ناین ویدرهانه آری مناکن چکو سلاحی خو ناینن dedi hatta patriotiye haberi giş kışandıgun yek tane yazayım belki ilvermayı Avustralya bu Avusturya yek juvanayı ilvermayı şu NATO jiki bir sahaya hava jiki hin jiki ari Türkiye'deki muhafaza dikin işareti ve nahane dikin batarya patriotil ve drahane jitun evci devlet Avrupa ya Avustralya Avusturya'yı veya ne biriyeceğim khoyani gotti tam tışna beral ve drahane bisekin bas rafan şu kisi Türkiye'yi لسر یک بنا ترکیه سوازم تشکی بیجم براسی مجلس وقتات دنره اری پارتی ترکیه جایین HDP گش دسروی کشتنا عسکر خوینا عسکر بونیک لدیجی خوینه ساکنین لورا خوینا لشکری وان زارکی وان تین رجاندن لحسابی وان نای جبری في ترك اف اخلاقي وان هي اما قامويا تركي قش نم تشكيل جواناي ناف قامويا تركي دي قال لك انساني بريندار جوان بارتيا قشا هن غيري از بحثا وان دنگه گو جهاده پیر درد کفن وکو تفکر لکن از بحثا وان تنی جناکن او ناجکی کتلاکی هری مزنه وقتا گو قوته ببین فرصته ببین کارن تشنال ورقل بکن يعني کارن دیوار ناقل بکن سینور ناقل بکن غيري وانجي كي هناك تني خلقي دني غيري وان بارتيانا ايجوش دسي وان بارتيا قشا كشان دي فهم كري جو وان بارتيانا قش حول منفعتها خد نارن ولسر دنجي وان رأي وان بلند بلند كيف المجلس يدخل قاموا يك بفيشك لجيكي لتركي هاي يعني اريد الجهن هذا مثلا دبن وقو يقو هذاك اما قال لك بيدنج جيكي هنا وقال لك ايوش في اسي نرازين جيكي هنا ايجو مثلا حكومتي غلط دبين دبي شيء شمال ودرا هاي انا هي تزارو كما دكشتن او انا جيكي قال لك هن يعني بدرجه كي اتفاق خوشك تني جبر بك اس هر داين دبيجم gerek بيشي تركي ناف حال بك بيشي برسكريكا كردا حال بك دور بعدالتيات ناف خلقي خود جيكي حال بك تدر مثلا جهن واري انادولي دنر هناك نافشي انادولي دنر حقيقه ولاتي ما هي خرابترهم بخديترن او انا كي تشكي بلي محقق وصايا بلي اب مساله هيك علاقه اب مساله حتى الدركي حكومتي بشتكريا حكومتي ويبكن اما جدركي بيفي مثلا خدينك اب حرب دريج بيفي اسد باز باش فناكشم كي وی شکلی نشان داده روسیه جی پشتگیری بکه اگر چه قیسی بترکی به اره لسر ماسه میرون اما بنی ویجی که گمیه خود بوغاز آر در باز بکه چکو سلاح حبی بجه اسد روی هاده دوام بکه و ترکی حربه دوام بکه امریکا شخوه ناد خواست گو ترکی تیکه باید راهانی ضعیفی به دوری روسیه جی که بیفه yani جهر دو آلیه جی که پشتا ترکی کلی گاوه بدومه و ملت ترکی جی که تشکی بیجی yani و دورو بی خیر چرا بدوید راهانی ده تین کشتن روجك بدو بالسي بمهق تشن حب ديماني جو بسي هايا لقواتي رجما سوري خصن ويمها كرنت وانا نشان بد مهق دو داسيات كار خلقي بسكنينه اما قدمها سيما بيج ما صالك خدينا كي ويا بدوم كسك نكار خلقي وري بمش بسكنين يعني حرب دريج ومحقق وهنكي
muhalefet derin yani muhalefet İro ser ve herişa golset askeri Türk hati kirin ve xuyna zaruki Türka rjayı ser veya müttefik bunun ama hiç bir çi işe melu edrahane heyi henek de beji bele muhalefet ve nadı beji yani bele ki Allah piştkiriye Amerika ve NATO yani rehevatiya Amerika jvega pede mümküne gelo yani jbo Türkiye çi piştkirek de rehevatiye de heye jbo Amerika rehevatiya Amerika yani Amerika tiştina lgor hesabı xwe yani ev pişkiriya de beze Türkiye bikim lgor xwe dihunduri Suriye'de dişki dibine yani belki Amerika şehela Türkiye'de en tişti günahwazı nezik buna Türkiye o İran'ye yani Amerika az dubare bikim tişti dihunduri Suriye'de en pır tişti günahwazı nezik buna İran o Türkiye yani servedera mutabakat çevre zaten balakho bidni Astana ji Soçi ji Amerika pir li hember ve sekini yani dugo az nasnakim de beyanatê xwe de dugo ew qararê wê dira me girê nadin ji bo çi her çiqas nikî fitnêk wek Rusya di hundirê wan de hebe aktörkî xurt bû çünkü li ger vê jî ji ber Tirkiye û İran di wê dera de pevre diyalog çêdibû di ser Sûrîde ev ya nedhat hesabı Amerika. Peki İro çi? İro gidbez pişkiriya Türkiye dikim ev tişta dibine. Ev harba di Suriye'de bir rengi erişe bir rengi devam bakın. Çok az gidirej bibe ev dijitiya di Suriye'de a Türkiye ve İran'ı yani her yek malume veye likozik etsekine. Yani siyaseta di Suriye'de a Türkiye ve İran'ı rag dest bekirişi 2011'de yek dugo ve Esed here ve bedava serok komar ve çağ serok vezir bu her o derdiket şahafte carke dugo Esed ve her o hendik maye şeheladet beyanatı İran'ı diyor vakti bibinin vişi dugo Esed ve bimine siyasetlik bayağı da hündüre Suriye'de hat meşandın. Fakat pişti günlüğe Amerika'ya ket ve deravpe ve o ev tekiliye ki Türkiye o İran'a geçe bu bilhassa jigid vakti Amerika goze ambargo deynim ser İran'ı Türkiye duy vakta de goz ve ambargoya kabul nakımı be balava gelik devleta çu imzekir dinavanat çen hab devlet habun vak Katar vak İran'ı goz veya imza nakım duy derade nizik buna Türkiye ve İran hakikaten en tişteki Amerika ne dixwest îro ew ya bu fakat nokta îro hatiye ev harb devam bike em ben hinek pişkiriya Türkiye gibikin vek Amerika vek NATO biskad gita bahs kir ya da vek Avrupa ev ya gid hundure Suriye devam bike her yek Türkiye ve İran لقوزی کدمینن. İşte şehirle aslında Amerika gidbize pişgiriya Türkiye bakım asıl netice ve asıl tişte gidbine asıl armanca ve ekşevi. Madem hakikat bir rengiye yani divan ekranada divan millet vi tişte gidbinin Türkiye'ci İran'ci yani liger siyaseta Rusya deynin kozi ki o ev tişte her dut xazım buan yani tişte buan de sahede ama ben rebedin yani carna Rusya tesiru bandora xo hem li ser İran'ı hem li ser Türkiye gavna gıtaveji hem şehir nadıcı Amerika vakilo de ser Türkiye xazı tesiru bandora xo rebede gerek ev her du devlet ev mesele faham bakın yani hatta çare sertiye gvan devlet de mesele biçuk de gneyn arake o havdu dvan meselana de çare ser nekin ge aktöra geşxor Amerika bine yek jiher Rusya bine ev perskirek be hinji mestir bibin işte ev devletana vakta vi tişti dibinin vak biskadete ji kerem kir de gelek tiştadı hatta İro
Yani düşmanantiya Amerika dedi beri medgov ve şirti jag rasta ev çend saldık bu peve erişik bir rengi derdik bu peve çid beje ez pişkiriya Türkiye dikim eser Türkiye kabul nakim doper açıklama beyanat din be silah hacer bişinim yani bu dosya Türkiye işte Türkiye gerek vajı ve siyasetici proxoşik buxune tabi şela dijide em İran'ı naştağılen İranjı aktör ki mezenet hündüre Suriye'de gerek İranjı veya xoşik bibine ولگور و کافه خوب باش. Yani hatta vega ev siyasete ku Türkiye cehevit ki ne aniyeci siyasete wan ne dijeve lewra İran Esed piştkiriyavit ki Rusya re ki Nurettin lugor ve idi rev kurvad şey yani mesela Suriye çarek çavajera lazım yani mesela İdlib'e Türkiye ve çim xwaze bikir der yani heviya ve çeye yani ere mego Türkiye lazım gav paş naveje lewra ve der emkan kanata me evako mazluma muhafazet ki yani halkı iddi herodro işteref Rusya ve işteref menfaati xo muhafazet ki mazlum jike piyate muhafaza kirin yani menfaat muhakkak menfaati xo muhafazet ki beledi saji yani sınırı xo muhafazet ki bikeri mazlumati tabii yani merv fotoğraf binere İdlib'e duhaze İdlib'i muhafaza bke yani Esed wan katildi ki herodro Türkiye bu eder duhaze o katil bene seknandın dako ev neyin viyalici yani eri gavi sinor belki ne sinori Türkiye ve Suriye ne yekbuna Türkiye belki ne şuna veder leşkeri xune şandına ev disa beyanata bedana ve beyanat buna ve goçar iroj bona Keşmir'e beyanat adı jbona Filistin'e beyanat adı de sakin teşekküdine naku ve jvana jkir vi şekli beyanat bedana ve gotana zulwan tekirin haksızlık wan tekirin ay NATO ay netewek bu içma on deynakin ve denge xabirin bikra bu gotaya ama o amel vakf idrahani yani belki ev hezawi jwet de hakikat edi أذكر نيجو تركي دكي حقيقة هم بكيري ملتجي ودراهانتي بخيل خركي ودرا مظلومي ودراهانتي وهمجي كي راس كي أف لورا ضد جمني مزن كونا دوستي تركي نا دوستي سوري هاتني كتن ودراهاني يعني أمريكا وروسيا هردو هاتني كتن ودراهاني جرباغو أردا سوري تيكف دستي أمريكا يا تو تيكف دستي روسيا برا تيكف دستي تركيا بله بكيماي يعني بكيماي dine wan yeke gavek emser niyeteci haber bidin niyete Amerika burada ne muhafaza kirna sinore xuye ne muhafaza kirna embejin mazlume ki yani Rusya her zedetir niyeta ve zayıf kirna devleti İslami ki evlahiya İsrail beji anha bahsa çike kirkin bevay van hafte peşame Amerika yasaya ki ne derxsi van hafte peşame ve بين حوله و تيخ تشكي رسميتي نافي ويجيكي ياساي سزار اوانا چه دخوازم بفياسات خوازم چه بكن الگورگ دمدياي دهاتي فهم كرن هناك جي قسمك جي كتي مدياي اوانا دخوازن وقو تركي ادعاء دكي چاد بيجي إلا هجرك صحا هواي لسوري قسمك جي يعني ايه سينوري تركيدي سر إدلب وجرابلس وانا جي رجيم بقداخه رجيم نكارب رجيم جكي روسيا جكي كسك نكارب فروكي خوي حربي دسروان درار بب وبومبا بافيجونا تركي فينا دخوازه هرمك باولا تشيبي كي اسكاربم وان كوچبري سوري دي سابشي معردوان او جكي العردا خو سر عردا خو بجين اداره خو بكن تركي فينا دخوازه امريكا بفي اساخوي انها دخوازه فينا هدي تركي دخنا في حرب سوري جو حبكي سريوتي بيشي ودور لازم خباوش امريكا بكاور تجي حبكي يا اريمك يا تكاتجتي والفيدرات الشكي بيج تجي فيدرانتي يعني حوجي ويبفه اوجكي ويبجي تمام معناتها هرمك اولاد خواست ازجكي دخوازم كاور امل سيرفي خطا سنوري تركي وسوري قدره 20 كيلومتر 30 كيلومتر çok hesabı artık ama heremek evle و صحا هوا جكيج جتي سوري قدخه ama çebikin. Eve aslında zahiren lugori xwasteki daxwazi Türkiye. Türkiye xwazi fina. Ama aslında ev jibona go barafre Türkiye merin be peyadere. Ya tabi hinek dinere harbi nekin jodra haner ji peyadere be meydaneka به اوله
جبو فيها ياسايا كي درخسيد بي فان حفتي بيشامد و تاخ ميداني أبا هو بكيري كيبي هيم بهتر رجمك جيش بادر بيت شكرن عرفش بادر بيت شكرن وكي نيف دولتك بادر بيت شكرن أبا هنو بكيري كيبي herkes de biliyor ki İsrail peşi yani ve ego jvena menfaati berjewendiyê bi dest bixîne herî bêhtir ve İsrail ve çünkü ve ev devleta wê nû çêve ve dijminatiye bi Tirkiye bike dijminatiye bi Suriye bike dijminatiye bi İranê bike dijminatiye bi Iraqê bike van çar devletan bike divan zaten çar devletan du hevjê xwe çûne zayıf bûne perçe bûne du hebman İran Tirkiye man wana ji wê hediye dî بوان مشغولون بهفدو مشغولون وهفدو ضعيف بكن وهفدو بخن بله افجي بكير كي تهين بهتر سينوري اسرائيل باولى جدبن واسرائيل كاره وقتا كرد وترك بدر حربي بكن بهفدور ايران وكرد بهفدور حربي بكن وشاب واسرائيل رحات بب وهين بهتر ناغ على سوري جبي ناغ على تركي جبي ناغ على هر دريد بي شخوا او سينوري جو بدن بايدي ve bir sinori İsrail ve Türkiye bu kadar. Bu kaysi neziki İsrail ev peyde ve fikriyata peyde. Amerika tuhazı ve nahani muhafaza ki divan yasayını. Evça orta Türkiye ve Amerika hoş bir. Mutlaka hoş nabi. De peşarojede mutlaka harbek orta Türkiye ve Amerika'da ve çebibi. Hatta ngo Türkiye karı bilsen diyor ki bisekin. Ki Türkiye dici Amerika ne sekine, bilsen diyor ki ne sekine ونكار بحمر قار مجادلة بك حربية بك جبوك قارب فيها بك ديسا جرك نافخة صافي بك بله أمرنا بركي مساعدة وهبة تماشون النجاب شتينا بري من إن شاء الله ديسا بهدورة تماشون النجاب برنامه دومت قسم داویه ده سر پشتی ایریشال ایدلیبل هم برش لشکرین ترکیه هاتن کرن و سیو سری اول 33 دورا لشکرکتن جی حیاتا خواندا کر 34 لشکر هاتن قتل کرن حیاتا خواندا کرن سروی هنک حمله ام خبر دادن گلو ترکیه و چبکه یعنی جنها پیده و روتا یک چواب ده پیشیا خو آراستی قرته کی لیست اوجی مثلا ملتجیا کوچبران بو پنابران بو gelek jara Erdoğan vedgo gave ko em vi bari edi nikarben helgirin em deriya webkin yani lewra dve mesela Suriye'de tamamı dünyayı belki van devleti ko xwedî sozun devleti ko siyaseta dünyayı da u Yekîtiya Milleta de Birleşmiş Milletler de NATO'ya de derdorê Suriye tev jê mes'ûlin barek eser milime verin dest bidin vî barî belê Ewropa wê wezifa xwe nekir Erdoğan jî veya digo ez roj were em derîl wan vebikin em êdî nikarin wan bihewînin mesela do pêr êdî ew gotinê xwe xiste fiîliyatê o derî hatin vekirin ve politikayê em pêşî xeber bidin mesela penabera û mülteciyan em xeber bidin dura ve tesirek çavab ke em van her se mesela jî xeber bidin. Yani penaber zaten vakti go qartık Türkiye gibi istimal dike fakat ev penaber şiber çe dibin. Yani bemgaha ve çiye aslında hepki li ser veya mere biştahale çünkü ciki İran li ser diştağılen İdlib'e meciki evlehiye diko duye deradı şiber Türkiye İran'u Rusya ji li ser ve mutabatakat çekire bun yani nüfusa ve 5 milyon nivke pişti ve derket 4 milyona o hiç zedetirdi bu. İtlit bir de renk gibi bir yani bir şekli koçber akışa xulve dera top kırbun. Yani egnet hatın nav Türkiye ya da gitxwestin biçen Avrupa grevan tüne bu güç dve dera da top bun. Fakat zxazım bala tamaşavanı me bikşinim yani ve dera ev operasyon geçe neba İro ame bejin ki Türkiye li ser ve mesela ne xeydiya yani tamam koçber bera vurdane hinki dve ben vedera o xser ve ne xeydan da bu da tamamı üse xoş vedera derxistin o az İdlib çerdi ve beraber ve koçber bir çeşitli bana ya da katliama gidve dera çeba ve çe rengi ba yani hepki hem hayal bakın
Yani ne hazara, ne 100 hazara, ne milyona insan duve deradı. To bunu nizika milyonik insan şuve deradı derketiye o iro prewan gid hundure Türkiye'de dünyada en epir 4 milyon insan da hundure Türkiye'de ama bejin Türkiye pişti ve erişe ya da berya ve erişe bu gota tamam da hundure mutabakat ki az Rusya melhevkir o az ve kişiyam. Çünkü hem Rusya hem de askeri rejimi iro rasta net ketin nav İdlib'ci. Çünkü hundure İdlib'de hakikaten örgüt ne gıvak heteşe gelmiş yerdi bejin o hınık örgüt edici hinki gıpır yani hoşu gıher bıkrana lehemberwan hebun ve stratejiya şibergi nemeşanın vancı çerkir bu bomba şişordu bir ser İdlib'de her dere ve diber koşbertiş ve derader ketin iro perskireka mezin o ev kuştun, o ev askeri Türkiye hat kuştun, o Türkiye'de bir eser kabulnak aslında gış ve dera dest bekiriye. Peki veya gıçe ne bu? Türkiye bu kadar az ve kişiyamş ve dera. Ben er bir Fatih. Yani dedi iro amebim bahsa NATO'ya tıkın, bahsa civina millet tam tıkın, bahsa işte Amerika tıkın, bahsa ev devleti karibin müdahale ve dera bıkın. Suriye hakus katliam hatın kırın o peve tüdnere vana şüphevi o hapev hatana tu gavna avetine şubo ge ev insani ge sivil ge penaber şubo vanji tu gavna avetine yani şendi van insanaş kuştine derketine şubo gvan muhafaza bıkın ya da ali karti ki Avrupa Türkiye goze $9 milyon bedin tek gavdüğü var işin avet ama ben Türkiye jigola az vi bari nama karım rahel mi az va derya jivetkum az hoş Türkiye vekşin şu Suriye ze vekşin ve çerba inan bakın not o çaradı. Raunda katliamık lüvedera gıçe bu nodu çaradı. Devletik Afrika bu. Beriya ve 3 sala aynı iroge emçava Suri dişteğilen devlet liser daha dişteğilandın. Fakat dihindiri zaman ki kindi gıpişti yani devleta go em tekilya hoje nainin haysit o 5000 insan draundaydı devleta Afrika'da hat kuştun. Sal nodu çar. Hapkiden peştverin sal nodu penç Bosna Hersek. İro rojnama gazeteci a doğru haberici yaz kere bu. Dve derajı dise roja geberiya veji çukas ara sırpa dedi gotin eme van katliamı van besekinin van erişane van besekinin NATO o hatta dve dönemet Hollanda gıpır gotu bu leşkeri xaxısı bunu vedera dühündüre se rojat hatta ne se rojat tamam ji 8500 insan hatın katil kirin. İnan bakın İro gamil ser İdlib'e diştağılan. Devletek li ser ne gaydiya am dibejin ne ketba hündüre ve belki aynı ev diştana eri dühündüre ve deradı menfaate devleta hane duxazin gavê xwe bavêjin hene yani dwê deradî çuqasî ge em dibêjin li gor menfaatê xwe ji îro gi Tirkiye müdahaleke li wê deradike gi îro vekşiya ew qatliyayê Raundayê gen bahs dikin ê Bosnayê bahs dikin wê di hundirê İdlibê jî gi çêba sînorê xwe gi qapat bikirana işte ew tiştê te got û pêve gi rêvekirin û pêve bi yani qarta xwe ya hem li ser Avrupa yani tesir kedi hele hem ji Türkiye şubo çareser be hem zarara be hem ji aşı hündüre Suriye'de yani ev katliama kim beke gavna duvarı da taveş. Avrupa lehember veya ve reaksiyonek çoğu bide. Yani ji Türkiye az demek kinda zannakım derya bigireydi. Hatta me gavek berel ser medya civaki merhint nek خريطتنا باربكرن ري لملتجيا تيفكرن ري سهل ري كوي برحتي درباس بفن تينا باربكرن فلاندري دا وندكارن هرن هناك بلكي حسابين استخبارات يبنجي مرفيا نزانه ابدا فهمي كو تركيا حتى داويه دريا بكري البان ملتجيا محقق و سريشاندن كي اوروبا رهبه اوي تركيا جويچ فايده بگيره ورياكسيونك چوا اون جا اوروبا براستی مثلا پنابرا وک خنجرک هر دو عالیه و توجه yani پیشی اوروپا و دولتی امریکا جی که
وانا خواستن گو به پنابر آجی که ترکی ضعیف بکن هم آبوریای ضعیف بکن همچی که آسایشه ناوا دولتی که ضعیف بکن و همچی که وان ریخستن و ارگته گو گریدای به اروپا لیا آلمان فرانسه انگلترا و امریکا گریدای وانا آجی که نو فسادی الهندر چه بکن به وانا الورچن و بفدو که من قتل عام بکن خواستن گو وی شکلی لترکی آلوزیک مزن درخینن yani asayiş astek der asayi der meydani. U aboriya Türkiye ki mecburen ve luan binare ve aboriya ki her ve asayiş ki kharabe. İro Türkiye ve hamlahane le hemberi wan le dijiwan dilizi dibi wun soze khonenci eri ve khosum mud panabera iflas bidin kirin. Elhamdülillah yani خلا طالع جير لهفدو اني دوي دمي işte mazot petrol erzam bu fiyatı قال لك اذا كانت لتركي دا نكت لهر دره dünyaya petrol varila petrol hat mesela şey sonra doları teşekkür ana 100 küsur dolar ye ve çare Türkiye fiyatı خدانا خص aynı bahayı فرود خلقي خو مصرفه خو belki شويه درهانه درخص şekilde ki ne درخص فرد درخص olur درخص yani dışak bu aboriya Türkiye ne hat şekilde zarar zede ne dit ama Avrupa وقت تركي نكاري إدارة بك لورا حياتاوان وهدف وأرمان جاوان للدنيا حياتك مرفه بتره بسرماية درباس بكن قفانا قهر النافا أوروبا قشي بقرن از يقين لكم تزراري نادن أوروبا أما أو بتعفي ما حتى دمكي كندا وفايدة جبدنا وقال لك فايدة لورا قش خورتن بله قش خدي مسلكن قش بقواتن وان تجاه انرجي قواتن وهرن الودرا خبخبتن بشغل اري محقق هنك نباشو هنك تشيجي كده كمان اما هو قواتك قال لك يمزن بدن و اوروبا جو يرو اختيار بو يشكي نماي يعني خورتي خبات كاري نماي كش دربه ادخالك دنقيني ادخالك دقيني ادخالك كل دربه او يا بيا ديموغرافيك كو خراب به جبينا ده ترسي و جپای وکرنا سرمایه خو وان دترسه و دوی حضورسزیه جی بین işte از چا گشا کارم کنترل کم تقریبا تاثیر باندر خلاره او خلقی خو هم بزاروتی د تورنا که د مکتب در بازدکی وقتا گوش مکتب در کف عالیوی ال در کف تام لگور داخوازاوی پروردهیه که دیدی لگور داخوازاو در دخینه کاروان تاخ تاثیر باندر خو کنترل خو چیک لیوانی هانی مزمون هاتن 20 سال 25 سال 30 سال 40 سالی ناكف من تأثير باندورا ناكف من كنترولي نكارنك شي كنترول بن اجبر فيها هاني قال لك يدي ترسن اجبر فيها جيكي ويتش بكن وي مجبورا خابدن هفدو ويش خور ديسا بيشفانا كي بناخين وي بشي نجم تركي وي بامان دخيل كام تشبكن واي امي اري تبكن كاتش ما تشد كام تشبكن ويتشنا بينن بيجن اما ازم بلكي تركي فينا ايدي نما تشيدك نما قبول دك وي بي جمر هل قيسا بس ياو نبين آرين أم هم سوري حال بكن مثلا سوري جحولي راكن أم فانا قشابشين ودرهاني ويانجكي وبين تيكفنا واجكي أسشدكشين ونجكي بكشين كي جانجبو تركيا باشتري يعني مثلا سوري حلب و مثلا سوري حلبش تركي قال لك باشتري جو قنابر ملتجي هر نوع درهاني جمرج باشتري جوان انسان جو بونه قنابر باشتري جي انسانlar قشير اف باش مثلا سوري gerek بي حال كرن دناوات تركي وايراني وسوري يعني ناف عالم اسلامي ده ناف دولتي اسلامي ده هاني بي حال كرن ودستي روسا ودستي امريكا جناب خو درخن دستي اسرائيل جناب خو درخن وانا جناب خو درخينن او بخل سر ماسيرونين براز herkes zarara gel ki mezinci ki biyan bedel ki mezinci ki bidin jbo hal kirna mesela Suri gel ki çetir jvan mesela go Amerika BT keviye ya İsrail BT keviye zaten giş bir tilika İsrail mel'une Siyonist sayı ya da Rusya BT keviye drahane vana ticari feyde neş halkı Suri rutinin و راحتيه نجوان رتين نج تركي رتين جبر فيكي اف بوليتيكات تركي اف قرطات تركي جو برابر ملتجي لهمبري اوروبا فكرن دري فكرن حملك خوشك حملك باشه لنبسه veya gerek هناك حمله دني بيرهبن حملات دا چي
الگوری گوکاره بالسر نگه خو بسکن یعنی بچک و سلاح و قوت آخه کاره بالسر نگه خو بسکن و گلک تشتا کاره بکه و گلک تشت دری جیر رفبن لسوری جوی دری جیر رفبن لروسیا جوی دری جیر رفبن امریکاش بین بیرا خو وقتا گو جراب لسو الباب وانا ترکیت گوازیته که محاز کت محاز نکت من امریکا گو ساخنها بنتیته که تو زانها روزا گو کت و درهان امریکا چیکر پیل تریا خو کر شوند وگریش و در درکت هناك جي بدأ سياق تسمي روسا كرون دركت يعني كرنج جوتنه چتره كرنج كسين جوتنه چتره ايروجي كي تركي اري بخو اوليه بچك سلاح خو اوليه وباجي كي ريكلاما خوجي كي ناب خلقي خوجي كي دكي حقيقه قوتك وچي بويه اما قوتك كار چو قيسي بدومينه او يعني شبهليه بله بس نيجي خو بسكنه و قرطاوي هددا و هذه مزنه تاثير به نگه خل عرضه خل دست خل سر ماسه و ازید فدراهانی بسکنم ازید ادلی بر بسکنم ازید رژیم جی پاشم روسیا تعاری مدکه بک یعنی تحصاری حاش حضور کوچکی خد دکشین بکشین تنکشن ازیوی بشوند بشینم و مجبورن روسیا رژیم سوری اقناع بک و به حالا بسکن برات ادلی بحب کی جوان ربه امید هندر لفتنه فساقی درخن که حالا تو پاش فکر و وینا بک یعنی قرطا ترکی هری مزن سر نگه خو سکناندنه بله چهار پنج دقیقه ما که عبدالله جبو ترکیه ایدی امیدی هنکی سر تخمینه خبر بدن و هنکی فکری خو بیجن تابلویا و باش به اون چواد بینن یعنی جی تابلویا خراب اون چواد بینن جوان هر دو سوالا کن پرسیم yani zaten du tablo yalnız tabloya gihin xarabtır bibi neş Türkiye tenereye yani em bin tablo ev harbi dome şi rejime jir nebaşı şi Rusya jir nebaşı şi İran jir nebaşı şi Türkiye jir nebaşı şi berveye ki tahmina xwaz dibêjim psika dijim got di wextî ki nêzik di ev şi bo tansiyona Suriye gehebki nerm bibe ki droj serojede Putin u Erdoğan te Arake qanatamı namzet ki ve İran eşidi nabe navande ve tansiyone livedera kısmi gidaxın. Fakat ev tansiyon da kedna ve çuqasi yani de dehradı de bisri de mehkede evya ve zaman rebide. Şu bu çez ve adibejim çünkü harp yani netice ve fede nadı keski. Hem duvarı aboriydi, hem duvarı siyasiydi, hem duvarı askeriydi. Tamamı devleta zarara hoş edistine. Yani devlet hiç tekilla ve gütüne biji. Şiber taraf be duvarı aboriyi ticareta var per ve tesir keli servetke. Şiber ve jid qanata xwazdi bejim dinezik de ev devletana leser yani Suri belki ek ve tansiyona gına xwazı pir bikeve şiber ne cirane wana Amerika belki ve an xwazı ki iro av dibeze pişkiriya Türkiye bikim yek je şwaya ji xwazı ev agirhin betir gurbe fakat ev devlete de kısmi hem duvarı aboriye de ticaret edik tekiliye wan pevrhen hem ciddi sahede şiber hem askeri wanda hem duvarı silah adı zarar edibinin az qanata xod bejim dinezik ev tansiyona ve da keve ve gavni de paşte yani düşündü ve beavetin fakat hamla Türkiye tesira veya döndürü Suriye'de geçebu peve piştivan erişana peve belki emre got tesira ve şisedi bist be de Suriye'de yani git peşerojede fakat kanatan pişti ve erişa peve tesira ve hem betir be çünkü kuvvetik hat faham keren hezik hat faham keren fakat neticede harp tüfede nadı keski mecbur Van devletana masede lehev robin çareseri veayı. Yani biray Fatih yani tül dirok eşidinere, diroka dinye jitudinere yani tariha Avrupa jidinere harba düyeminde. Yani bakın qala Hitler dikin, Mussolini dikin. Yani van insanana tüdünere bin milyona insan şehev kuştunu peve neticeye çiçer buye. Henek hel pır zarar kiriye, henek bel hendik zarar kiriye fakat vana dis
ایرو رو هاتن سر ماساکه یکیتیا ملتا درخستنه ناتو درخستنه جوینا ملتا درخستنه به وی شکلی تو نر حرب سکنه و جغرافیه ده جی کی وک سوری جی کی وک امی بین ترکی جی کی وک ایران جی کی وک روسیا گوانا گش جیرانه هفن و ده سر سوری ده حرب دویات چه بو هر کده تانسیون زیده ده به وانا نتیجاوی و سر ماسرون اف تانسیونا دخن فقط ده پیش ده اف پرچه سوری چوقاس her yek ve destek edbimine çok az bir tesiravanlı ser Suriye hebe İro netice agır ve dikeveci aslında şu bu vitiştayı yani Suriye hati kıvam ki agır besti ve çebe sinore ve sekinine fakat ev devlet ana kedine hesabı çuçuk çok az bir tesiramı çok az menfaatamı hündüre Suriye çebe ve hesabatın o logoya pevketine fakat zarar bıge gişa herkes ki zarar tıkem ve tablo ve adbinin dinezik ev tansiyona ve bekef demek كندا تخمینی نیزی مهکی بریم دیسا برنامه چکر استخبارات ترکیه و یا سوریه ل موسکوای هب دو دیتی بون یعنی تکلیکی کربون افجی هیوی کی بوجبو belki kadandına harba Suriyan ji hine gavink beni avetin arasti iro tabloya derket meydanı Türkiye o Esad rastarat hatın dijberi hev lebele سیوچار عسکری ترکیه هاتن قتل کردن خدا رحمه خلوام که بله وی رسمی دده نشاندان کو و استخبارات روس و اسد جبونا حسابه كدينه حساب بله يعني في دیجی هاتیه لیستن aynen او حسابه وانجيكي جو ادلبي جي تاثير بانتورو تركي درخين جي كنترولا وان رخصن örgüte gödü dradana derxinin و تسلیم حسابك جي زيادة مزنتر هي يعني اگر کو mesela اردك سوريا bu perçek arda Suriye buna PYD ser perçek arda Suriye'den kısmeki desteği yani şu belki çara yekene desteği seddaye mesela tenine gormen iddibe yani fotoğraf ki resmi ki mazın heye yani gerek mere veya bibini anha ego do aktöre go do drahanedin heri mazın Amerika'yı do drahanedin u Rusya'yı Amerika çı dixwazı zayıfbûna Tirkiye dixwazı u ewlehiya İsrail dixwazı İsrail çı dixwazı li Amerika her şekilde fitne her cüreye fitne bir cihdini و جبونا جو امریکا دوید راهان ببینو و هینجی که هفدوخینه جبونا جو ترکیه که ضعیف ایران که ضعیف افعال باهانجی بدومه اوانا گش اره امریکا پترولی جه دخوازه بیانات وقتی به سروک رئیس رپیوی گوتیه تمام مفهم کره از دوید راهانه جبونا مثلا پترولا قامشلو و فلان داره دوید راهانه لی روسیه چه منفعتای سوری دایلور چه دکه یعنی وره گوتیه محقق اوزان به چه دکه سر کومارج که گویی میجی فهم نکرد چی ایشه اسد شی روسیا دوید راهانه دی حقیقتا معجبا فهم نکری یعنی چه فهم نکری نزانه بله زانه yani enveya zanımın Amerika ji و İsrail ki ne dostu Türkiye و ne dostu İran'ı ki İro hatta ciye ki berjavandi ve menfaati ve behvdurten JPV وقتا go menfaati ve dijibuni dijunati çe bu harbi hemen dijunati o zahir bikin جبر وی که ایرو سبهی ترکی چوکه استیکاره بل سر نگه خب سر نگه قیسی زو حضوری بینه چوک ترکی نکاره بل سر چکه خب سکنه با امریکا بکه و با ناتو بکه با روسیا بکه و سریوش تشکیلات در نکنه در سر حضور و آرامیجی که زو نایوی درهانه مالا بابا دجور ازیبکی که نولیتن کوستریف عبدالله خوان سرچاله راحته تماشاوان هیجام هاتن داویه برنامه خواه حتی هفتیکتن بمینن خیر و خوشید و امانتی خدا